Kia tūpato ngā kai whakaari Māori kei tinihanga tia koutou. Koe rā te whakaohiti a me Tiria Tūrei o te rōpū kākāriki ki te hunga whakaari e hiahia ana ki te mahi I roto I te kiriata The Hobbit. Tata ki te 300 miliona tāra te utu ki te hanga ia. Engari hei tā te kaiara takirua o nā kākāriki, kāore te Māori I whai wāhi ki e nei pūtea. Māori workers are some of our most vulnerable workers in Aotearoa. I knew some who worked in the Lord of the Rings film. You know, it wasn't always the most fun job. Kei te wana mi Tiria Tūrei ki nā kai whakaari Māori e aru nei ki te kiriata hou e kia nei The Hobbit, e hangaia nei e Warner Brothers. E ai ki nā kākāriki kei te tiaki te umana kiriata I a rātou anō. Of course, they're a big corporation. They want to make the maximum amount of profit. They have no connection to Aotearoa. They have no concern for New Zealand workers, no concern for Māori. You know, they're here to make money. Whai muri mai nā hui a te pirimia o nā minita me nā kai whakahaere o Warner Brothers, kua tau te kōrero, ka whakaaturia te kiriata hou ki te wā kāina nei. He oi ko te a wana, kei te whānai hia tātou kai whakaari ki nā umana nui kia nāwari anō te utu. John Key is allowing them to do that off the back of our most vulnerable workers, off the backs of taxpayers who are going to be giving even more in tax breaks to this industry. Hei tāna anō me kore āmuri e hokia. We have to back each other as a community. We have to stand up for each other's rights, to argue for decent paying conditions. And Māori in particular, we need to support our own. I whakapātu mātou ki etahi o nā kai whakaari Māori I whai wāhi ki tēnei kiriata. Engari kaore rātou I wātea ki te kōrero ki te kāmera. Hei tā rātou I mana ki tia rātou e nā kai whakahaere o aua kiriata. A te tau e tūmai nei timatai nā mahi whakāhua mo te kiriata hou. Rāpare tāwhai, te karere.